Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Umrupa Premium Meghalaya Ka Neutrab Integrated Territorial Organization haka laitrik unalur aja pesan kala keno ba ka don ka jersey bamsap ka bashir khaibha na ka incidental ses habasai madan ya ka jubab RTI bala yop diang na ka office jong ka Directorate of Mineral Resources haka laitrik ujliu arhaza pesan u General Secretary ka seng uba wan bund khar haka jiang krem kla pathai khubor ulaong ba ki nosen shar ki bashong hasketarian kim de shu kita ki statesman Henry ki ki salesman namar ka jing island jong ka sarkar ye ki nyautali ki karkhana ki badan ha east jante he district banle ya ka incidental limestone ka bakot hadu sauklur arpu pralak prapusan hajar sauspa khandai pun riu point praspa laipuwe metric ton ka bawanra ya ka jingdu khajna ka bakot laispa sapulai klur laipolak laip khandai hajar nyauspa sapun riu tangna ka royalty ka ba praphotingka ka ba ki nyautali ki company penmi dawilan ki haban siu syaka sarkar ula keno ru bagi don kita ki high level ki baran kti hakni ka kam khnang ban pinswai ya ka playa rong jong sarkar jilla bat ya ka Jante Hills Autonomous District Council briefing jongi minta kasih ni Shillong Press Club inal yang keseng iwan hang ni ban pensengau syaka sarkar lang ba jong phisia ki lat pathai khobor bang ibu ke jing dawa nang sarkar jilla bahkan pensyai yang ni keseng bat ya ka jelah ibrok gawe ba halor ka ni ka approval bala ada state government sagi cement plan halor incidental limestone ti habangi bisar bani aja gidulir ki kot kislak documents na do ga MMDR hado ka Meghalaya Mines and Minerals Policy arja khadar kamton ka provision ka babatai lani kamton ka paragraph ka babatai sai ba kadeu ba ka government ka state government kala ban I incidental limestone lani incidental chalan ya kinu ki karkhana lani ya kinu geriu cement like no iki minors mineral namar yau limestone hi la khenyu ku major minerals te katkum ka RTI ka bagila pan ha santarik brai me arjar pesan bila yau je jawab halai tarik jubab halai tarik ubrai bandeu arhajar pesan te keba kejingkeli kebangi hado mentang kat kwa ban sengau pensyai kalong kejingkeli kebanyo keba angkum ni furnish the details under which provision of the MMDR Act 1957 where limestone for cement industrial use falls under incidental category kajubab kalong not applicable kebamut ba kamton provision ban lani kamton ka provision ban ke sarkar kala ban I incidental chalan yakino ki company lani ki riu cement ha ka bayadai batu mausun namar mausun la khanya ukumu major minerals is there any limestone approved as incidental in nature for cement companies please provide the quantities approved in as incidental in nature te kejubab kalong kidan hadu neutali ki cement companies bayo igani incidental limestone kabanongkong tadai ka Meghalaya Cement Limited kada kwisik shaikot ka topsem khat phralak phrapho nyu hajar khandai spa phrapho metric ton incidental limestone ka Green Valley Industries santhal saulak khat phra hajar arspa saw point lai ar metric ton Goldstone santhal lailak sabu phra hajar arspa sabu ar metric ton Star Cement Chikrur nyibu khandai lak lagusan hajar sanspa lai phoi point lai san iwe metric ton Hill Cement sabu khandai lak ar phoi hajar phaposan point iwe hindriu metric ton Amrit Cement nribu khandai lak nribu phoi hajar sauspa saw metric ton Jaintia Cement sapulai lak ar hajar metric ton ti kini ki deki jingkheng ki bengelio na lengba kejubab lengba ka RTI na ko ka Directorate of Mineral Resources ti kejing thmu jong sarkar ban lute lani ban lut ban kani ka big scam hajing de ba kani ka incidental limestone ti namar ladeka sarkar ka issue lengba kani ka incidental ka au ki awai lut ya baro ki tax badai bansiu nado ka ses ka ses ki royalty be fair kum ka kani ka Meghalaya Mines and Mineral Reclamation Fund kila laj bansiu ya ka ses kila laj bansiu handai ki siu tang ya ka royalty ka ba phrap hotun ka ba phrap hotun ka bumut ba ya ka baro khai kini ki total metric ton ladi khan baro nyutli kini ki cement plan no ka poi hado
sau krore arpo pralak praposan hajar sau spa khandai phenru point pralai iwe metric ton sau krore arpo pralak praposan hajar sau spa khandai phenru point praspa la iwe metric ton teladang multiply ya uni sau krore arpo pralang into prapo kemud prapo kata kata royalties mo kapoi kepisah hadu lai spa sau krore lai pralak la khandai hajar new spa sau phenru tengka kani kedai kepisah ke kisiu kini cement companies syak sarkar la ni yole se kampoi syak account sa government re katkum ka ki ai gimi yo ngi kapat ke jingkhain ki minga ki research ki milale ne kaliang keseng ni lapa kani ka lines pa sa bulai klor kadai ka pisa ki balai kini cement companies kisiu ya kani ka royalties but kisiu tangi ka royalties ki avoid ya ka MMRF but ka DMF KMMF ada kemudian kadai Meghalaya Mines and Mineral Reclamation Fund kaba new phau tengka metric ton per metric ton new phau tengka but ia kan District Mineral Foundation Fund kaba arpo sa tengka metric ton tila dingi plus phau tengka kadai royalties new phau tengka kadai MMRF but arpo sa tengka kadai DMF kamut total kalong chispa new phau sa tengka di chispa new phau sa multiply dengan total incidental limestone ba approve the government sau krore apa pralang kapoi ke pisah do new spa sau phonriu krore ar phulak new phonriu hajar sau spa so prataka kata kadai ka actual calculation ka scam ka big scam kata ka scam ka new spa sau phonriu krore ar phulak new phonriu hajar sau spa sau prat kadai ka scam ka pisah ka ba ka sujong na ka ngimtip ka poisi mo ka pisah ka unknown amount Lagi gimana sih kini slice pak sapu ar krore, news pak sapu ar krore minus slice pak sapu ar krore kapoi kasak pisah sa sang spa lai krore kat ar lak 800,000 news pak ar tengka. Ti kini kalong ka ke ba penlengo yang bahkan ko provision bataka ke guidelines jong ke Meghalaya Minerals Mines and Minerals Policy bat kanika Mines and Mineral Development Regulation Act 1957. Namar yaka incidental calan hi kila depan isu incidental tang yaki miners yang kita yaki miners mineral om yaki majors mineral. Ka notification ke ba isu dah ka Government of Meghalaya Mining and Geology Department notification ka arpo kendai tarik Januari arsa ka pragani de latest notification bapami daga Mining and Geology Department. Ka kedai hukum ni kong ba the incidental in context of extraction of minor minerals means such unintended extraction which arise out of non-mining activities such as construction of road and others major infrastructural projects. Kamut ba habaong incidental kamut ba kita ke intention banti yo like maafun kadang intentional unintended dia mi pelabat hadu kanu ketika sarkar MDA ke bamanta kala ban isu incidental ya ketika cement company hadu sau krore arpo pralak tam metric ton habaga ka an ka ong ba buat ketika order ka notification bapami naka Mining and Geology Department ka ong ba ya major mineral scheme la ban isu incidental haba ong incidental kamut unintended kimla ban hendai nila keliru ket kum ati ay bang kam tan ka provision kum kata ba kilaban isu incidental jengkeli banyak ulang ba furnish the details under which provision of the MMDR Act 1957 where limestone for cement industries use falls under incidental categories kaong ba not applicable kamut ba kamdan kani kadika jubab hi kabala jubab dekat Directorate of Mineral Resources kabamut ba kamdan kanu kaan ban issue incidental ya limestone laban isu ya incidental calan ki awal lut ya bar lagi formalities kenang bagi laban namar lagi ki ham yo ya NOC ban apply ki habdan ke mining list tangi ki badan ke mining list ki laban mine de ki laban ti yo mausun hakan in large quantities kan hakan kum ke mining plan namar ya ke mining plan hi la ai dag Indian Bureau of Mines la pengkret dag Indian Bureau of Mines ban ki nangta ki habyo saya ka clearance forest from the forest department ki habyo ke NOC na ka district council but ban like kini ke baro khoi nang bikin la ban ya bamto ya bamklop
ki ain kini ke sarkar ka ain ada ka incidental limestone kin nang bakin avoid no ikini jing ini formalities berkhoi te kani ka dei ka ba ka song no ka alej no ba jing bangsap ka cerkai tam hapok kani ka tenure jong kani ke sarkar ka bamenta te ini ka yang keseng in ya song perkhat halor kani in perkhat bat in sa wat insa khot yi expert ki ba long gi mai gi kham chempang halor kani ka kam bat ngin nong song klik ti bat ngin le dak bang dai halor kani ka kam khanang ba ngin lap mano ba dang ti bat mano ba dan benta hak kani ka ban ya selok ban kumno ban issue yi kini incidental limestone sekini karkhana cement companies badan stage for East Janji Hills nomor lada ngi ailat ya kum kini ki jingle jong ka sarkar suki kan ka persyang ban yurai ya kini ki bor sensar naduk ki bor jong district council ki bor snong bat kumta ter ti yihi nginom ailat ikum kini ki ege barok khoi jen la barok kini ki companies kinyai kat kum ga norms ngatharai kini ki district council khamtam ka Janji Hills kam nom kerdok tulap kanom ker hiran bisa haduk kini ki sigi pemeta kum kerdok pemeta ti de leng ba ka jingle jong sarkar ka wan no kani ka apot bagi ka district council hi khamtam po Janji Hills ka wan kani ka jing kerdok bisa ka jing hiram bisa had ka ba serkai haduk kani haduk ba kani ka sarkar klasim da karai bakan siu no gitulap pinotrai kini ki staff jong ka council ti kani ka de ka ba ilalap leng ba kani ki ATI diki dulir ki melinyo leng ba ka lat wajib tip ATI pengilam isyam ba kani ka sarkar ka ba ngi ong ba kini ki nong mikmat ki ba syong hatai po secretariat kimde ki tagi statesmen handre ki degi salesman kimde ki tagi legislator ki degi contractor kimdan kata capacity kimdan kata jingi jingai kumno baman te ban ra ban create revenue ya ka state hanalor bikile i ba ka state jongi kala here hagiliang ki benta prepare ru ka jing bule buti ka yok kot handre ki perkhatang ya ka kumno ban pen kentiu ya ka jing kamai bat ka spa jongki klem da perkhat sui ka lawe dan ni ka kumno ban kentiu tenrong ya ka state jongi proportion kasih per metric ton ki haban apply ya mining lease hoi kimdan mining lease lada kidon ya ka mining lease kimdan kam ya kata ka incidental kesu bagian incidental rugimla ban ka sarkar kamla kamdan ka provision da ka batai ba kedeu ba ki ka sarkar ka laban issue incidental nomor limestone udah major minerals tangai ki minor minerals ki laban issue incidental kum ki mau control ki mau ki mau boulder stone andre limestone hi kamdan ka provision hapok MMD arak leni ha ka Meghalaya mines and minerals policy 8000 khadar ban kedeu syai ba kolong ba kila ban issue incidental kani ka dei tang jing le to kejing lute ya ka revenue kejing lute jeng kani ka sarkar tang ka tahim don